سلاف جي برنامه هیڤایشینێ ji dengê radyoçîra Şingal ez felekê bi we rema îro mêhvana me Nojîn Êzîdî mijarê me jî di derbarê rojbûna serokatî de em ê mêhvana xwe re vî mewduî binirxînin derbasî ba mêhvana xwe bin çanî bi xêr hatî Sağ ol, spas. em spasê te dikin ke îro tu bûye mêhvana bernamê me bernamê hîvyajinê em karibin pirsiyarên xwe jî te bikin zayînerê berapo ji bo gelan bi taybetî jina çi îfade dike yan jî dê çi watê بله دەستپێکێ ئەم سەریدا ڕۆژبوونا ڕێبەراپ و لە هەموو گەلان و تایبەتجی لە ژنان پیرۆزی دیگەن دەپرسا خۆ دەرباری و چی ئیفادە دەکا ڕۆژبوونە سەن زاینا ڕێبەراپۆش بۆ گشتی ژنان بتایبەتجی بێژی ژنێ نێزدی ژبەریەک و هەری زێدە خوا دناو دەدیت و خوا محتاجی وی فکری دیت و خوا محتاجی ڕێبەراپۆ دیت ژنای زدی بوو ڕاستی ژیان ئەم بێژن ئەم کارم بێژن یعنی بە هاتنە ڕێبەراپۆڕان ژی بە فکرێ ڕێبەراپۆڕە و بە زاینا ڕێبەراپۆڕە ژیان پێشە ڕۆژە ژیانەکە نو ژنێرە ژنە ئایا مەسەن گشتی ژنا ڕەوە بوو تایبەژی ژنای زدی کارم بێژن چاوەکو ڕێبەراپ و ji dayê bû jin jî wê rojê ji azadiya xwe nêzingê azadiya xwe bû ji bo azadiya xwe meselen tekoşîn kir yanî yanî wek pirtûkên ku ڕێبەراپۆی me xwendîn an jî em bêjin belgeserên ku derbarê jiyana ڕێبەراپۆ da ji me re hatîne xwendin ڕێبەراپۆ ji zaroktiya xwe heya deqîqa îro jî her tim jî dibêjim ez difikirîm ku çima jin wisa bin dextê de dimîne an jî çima mafê jinê nayê dayîn an jî çima jin xwe bi vê rengî dibîne jin ji vê gemêztir e divê jin ji bo azadiya xwe tekoşîn bike divê jin ji bo meselen pêşa roja xwe tekoşîn bike em weke em bêjin jin deman behsa ڕێبەرئاپۆ dikin an jî behsa ڕێبەرئاپۆ cihekî têde kirin em wek hebûna xwe dibînin wek yanî rêya çareseriyê rêya azadiya xwe em dibînin ji ber ku fikrê ڕێبەرئاپۆ ê herî zêde ku di cîhanê de heya roja îro ji bo jina fikirî ji bo azadiya jina fikirî ji bo jin bibeya xwe fikirî ڕێبەرئاپۆ bû ji bo wekê jî heta roja me îro jinê rêhevalekî xwe nedîte ji derveyê ڕێبەرئاپۆ yanî her tim jî yê ku destek dida jinê an jî alîkariya jinê dikir bê em bêjin yanî berdêl digeriya an jî tiştek dixwast heta ku bigihe vê merhelê dema ڕێبەرئاپۆ bê ku meselen dibêjî fêdeyekê nefsiya xwe bike fêdeyekê şexsiya xwe bike ev em bêjin rêl pêşa jinê vekir ji bo jin bigihê hedef û armancê xwe jin li cewherê xwe yê berî vegere tekoşîn kir heta roja xwe ya îro û di serpiya bû em bêjin çi nama çi rêl pêşa jinê ve bike çi bijî jinê tu ya xwe tu azadiyê dikarî tekoşîn bikî ji bo xwe yanî ti dere cîhanê de heta roja îro me nedîtiye jinekê bêjin silah hilgirtiya û ji bo civaka xwe ji bo gelê xwe em bêjin şer kiriye lêma ڕێبەرئاپۆ bi fikr û ramanê xwe ev tişt da guhartin em bêjin destpêka ku şoreş ava bûyî ya ku cihê tê de girtî jin bû ya ku em bêjin milê serokatî sekinî jin bû yanî rastan hem ڕێبەرئاپۆ dibêje ez xwe wek serokê din nabînim rastî jî wisa ye yanî em karin bêjin ڕێبەرئاپۆ jî hemû van em bêjin reîsê dewleta hemû jî bêtir alîkarî didê civaka xwe û bêtir ji bo civaka xwe û ji bo gelê xwe tekoşîn kir û gihîşta vê merhelê ji bo wekê jî devam dibêjin yê ku herî zêde meselen fikrê ڕێبەرئاپۆyan jî roja 4 Nîsanê ji bo jinan çi îfade dike em karin bêjin çawa bêjin roja vejînê roja vejîna me weke jina ye me çarenûsa xwe azadiya xwe em bêjin di wê rojê de dît em karin bêjin ew roj weke roja em bêjin vejînê ji me re tête pênasekirin ne weke rojekî tu bêjî ku wisa normal dibêj derbas dibe di vê rojê de yê ku azadiya jinê ji bo azadiya jinê tekoşîn kirî yê ku rêl pêşa azadiya jinê vekirî yê ku rêl pêşa çarenûsa civakê vekirî
دوی روژی دا هاتی دنیای کارم بجن روژا هبونه روژا کو سرهلدانه روژا کو یعنی ام بجن چا وکا جن وکا جواکا ازدی چهارشنبه نیسانه و شمارا پیروسته دا دیدیم بجن آوا کرنا گردونه ام کارم بجن 4 نیسانه جی آوا کرنا جیانک آزاد جیانک کومینالم جبوه که جی شخو مها 4 مثلا گشتی جی جبو جواکا ازدی تایبتا و شخو ریبر اپو جی ده 4 یعنی بجن 4 مها 4 دا حتی دنیای اف جی پیروز با هکه گله که مزن تایبت با مواقع جواکا ازدو جن اتیتا دیدن فکر ریبر اپو رامانوی نزینگی ام بجن فکر مواقع جواکا ازدیا شخوا دمان بحثت کنم بجن جن آزاد بوی دی جن رابو سرخوا جنا ازدی جوهره خوی بری وگر ام نابجن بری فرمانه 10 ساله آن 11 ساله بریا ام بجن میلاد یعنی جن هموجی آزاد بون جن هموجی رابو سرخوا شخوا ریبر اپو جی ود بیجن دوی جن جوهره خوی بری وگری تشتی کش دست جنی هاتینا دزندی سا دست خواه بینا جبوه که یکو جبو جنه تکوشین کریو جبو جنه ام بیجن تکوشین کریو گیشتی و مرحله ریبر اپو بو ام جی و روژر گله که پیروز بینم گله که مثلا معند نتیکو چا یک وقت ریبر اپو یک وقت ریبری گلی کرد ام بجن ریبر اپو هاتی دنی و گوه یعنی چند سال یعنی گله رابون جبو آزادیا ام بجن گلی کرد رابون سرخوا لهماش برکو به نب فکر ریبر اپو کو جن کاری جواک آزاد گهگر آزاد به جن کاری جهان رزگار گهگر آزاد به نبوه فکری بون دمکی و مثلا بجن یان تاتن قتل کرن آنجی تاتن گرتن و مثلا او تکوشنام بلد بو لما رغم کوری برا پوهاد گرتن جی دیسا جی هین زیادتر به فکراوی چونش برکو فکراوی فکر کا آزاد فکر کا ام بجن باقجا جبو آزادیا جنش با آزادیا جواکی تکوشیند که ام همو جن حال به فکر و رامانی ریبر اپو خواب بری خستن دکن و خواه کار و خبات خود نمشانده بله نوشین ازیدی ناسکرین فکر ریبر اپو چه گوهارتن دی جواکا ازیدی دا آوا کرن هون باندورا و چاواد بینن وکا جنکا ازیدی باندورا فکر ریبر اپو لسر خواه چاواد بینن بله یعنی شخوب مبحث کرد بریا فرمانه بجن جنا ازدی جعالیم بجن دولتی و جعالی جواکا و جعالی دردوری و مثلا بجن ایدیم تمافی و نمابو وکا جنکا کو بس جبو مالی یعنی جواکا بخوشی جوی تشتی ناراضی بو لما مجبور بو وی تشتی فرض بکم یعنی خوایا بو کو پشتی فرمانه چقاس هاتن گوهارتن یعنی جبوه که جز بجم جنا کو بریا فرمانه جواکا کو بری فرمانه نبی اراده خوابو نبی ام بجن یا خوا اف ام بجن تشتگرن چاو کو مثلا جن کار بج مادر کوی نتیلان کو ام بجن که نتنه کچکم بجن نتیلان خورت واجی مثلا پیش بکوین بخوندن فیر ببین یعنی ده فرمانه ده درک نهات ناسکرین جهنه دانا ناسکرین یعنی دم خودم بجن گرتی مابون لما پشتی فرمانه راسا فرمانه که یه لکه زحمت بو بجن بسری جواکا ما ازدی دهات لما بوسیله و فرمانه کو بسری جواکا ما ازده هاتی و شاگرتین کو بری خدای نشنگاله و شنگال دسته چهتن داعش خلاص کرین وکا جواکا ازدی گشتی و بتایبه جیجنا ازدی فکر ریبر اپو ناس که و باندوره که گله که مزن ام بجن لسر جواکا ازدی و بتایبه جنه که چما جبر کو بریا فرمانه جواکی نکارو مافی خوب خواز من تشتکی کو تبیجی رأی جواکی پی بیتا گرتن نبو جنه نکاری بو جمال درکوی بتنه نوها جن یا کو سیاستت که ام بیجن ده هر کارو خواباتی ده جه خودگری هر ساز ذکر ریخستنه یا کو نوها دشنگال ده آوا بوی یا کو پیشنگ تید که جن بوم برم بیجن حتی نوها جی ام بیجن عشیر بوند ناف جواکا مایز ده هیا یکو وی عشیره مثلا بریود با یکو مختاری وی عشیره زلام بو جن نبو
لێمان وها ئەم بێژن ناسکردنا فکرێ ڕێبەرئاپۆڤام سازێن ژنێ ئاوا بوون ڕێڤەبەریا خۆسەر ئاوا بوو هەموو ئەم بێژن تشتên ku berê li destê dewletê de niha yanî bi raya gel bi rêve çê şaredariya abûriya em bêjin îrada gel ji gela berê yanî tiştekî wîsanê nebû kî hatiba em bêjin berê pedekê dişingal de bû heta roja îro jî em bêjin wek biryareke ku ser gel bête girtin raya gel bête edayî nebû her tim ji herêkê li gor xwe civaka êzidî her tim jî desteser kirî bû civaka êzidî her tim jî em bêjin bin em bêjin destê hinek hêzan de bû bandora hinek hêza ser hebû yanî her tiştê xwe ser dane ferzkirin lê me piştî fermanê ku civaka êzidî dît kê di nav em bêjin lepên Daişê de hêlan û kê Efqas Hovîtê avîte serî êdî xwe bi kesekî ve nas pêrin em bêjin hêzên xwe yên eskerî dane ava kirin çem bêjin ya ceşê ya beşê asayîş ji zarokên êzidiya ye êdî bihawariya wan bi kesekî din nayê ku parastina şingalê bikin piştî 2014 abûriya wan ji wan a em bêjin rêveberiya xweser bi îrada gel em bêjin her tiştî ku şingalê de bête kirin bi biryarên gel êdî li hevdûkom dûn biryarekê digirin û bê biryarê kar û xebatê xwe dinemeşandin em karin bêjin tevgera azadiya jinên êzidî tajê ku piştî şingal de hatiye avakirin gelek jina xwe di nav de girt gelek jina êdî em bêjin çardê siyasî çardê em bêjin abûrî tealî civakî de kar û xebat danemeşandin û rabûne ser xwe em bêjin wek ragihandin di şexsê şêrnûjan de di şingal de hate avakirin hem di aliyê mesela bêjin ragihandina jin a xweser hem ya giştî jî niha kar û xebatê şingal de demeşandin em karin bêjin ev pêşketinê ku şingah le çêbûyîn hemû jî bi saya fikr û ramanê rêberapû bûn ku dema şagirtên wî berê xwe dane şingalê yanî bi rastî jî yekî ji me hemû ka weke civaka êzidî me ne fikrê rêberapû nas kirî û me nezanîbû ku rêberapû kî ye û ji bo çi em bêjin hatiye girtin an jî dixwast çi bike an jî çima meselen hewqas tekoşîn hewqas millet li pê ye yanî carna wisa kêm kêm malbatên me de hat behs kirin digotin meselen keseka ji bo gehlê xwe rabûye serpiya tekoşîn kiriye hatiye girtin ne zêdetir yanî ji dervê weke lê me piştî ku ferman çêbûyî em bêjin peyamên rêberapû pirtûkên rêberapû em bêjin naskirina rêberapû bi hatina şervanên azadiyê re yên ku berê xwe dayine şingalê weke civaka êzidî hîn zêdetir xwelnezî azadiya xwe dît dema çend çûba ku fikrê rêberapû nas kiriba çend çûba dema digotin gerîla şingal rizgar kiriye kaw gerîlek kûyîna ser çi fikrî ser çi esasî berê xwe dayine şingalê û ji kê meselen tu bêjî telîmatên xwe girtine dema digotin meselen rêberekî wisa heye û beriya niha jî behsa civaka êzidî kiriye û dê em bêjin انفجارات العزير والسيبايج دا قوتبو مثلا بجواكا ازدي وهرن يعني ام باندور بون قالك جي جواكا ازدي باندور بو كچاو مثلا يكيكو نا شنغاليا ونا ازديا چاوكو شبو جواكا ازدي جبر كو تشتكي وسن نبو يكيكو جواكا ازدي بفكرين نبو جواكا ازدي فير نبو بو يك جبو آزاديا وانج بو تكوشينا وانج بو كو او بخوب خوب ريبا بن تكوشين بكان نبو دما افتش ديتن هەری زێدە خۆنێزینگی ئازادیە خۆ دیتن خۆنێزینگی چارەسەریە دیتن خۆنێزینگی و ئەم ژی هەنا ئەم جی کارنش بۆ خۆ تەکۆشین بکەین ئەم ژی کارنش بۆ ئەم بێژێن civaka xwe tekoşîn bikin yanî ev hemû bi fikr û ramana rêberapû em bêjin hate çêkirin bi taybet jî jinê jina ku nikarîbû tene serê xweşmalê derkevê piştî fikrê rêberapû nas kirî û piştî ku gerîlayên jin dîtîn ku silah hilgirtine û şer beramberî hovên Daişê şer dikin ku ez jî jinim ez jî karim şer bikim di wê fermanî de bi hezaran dihan bi sedan keçên êzidî silah hilgirtin û di wan gerîlayê jin nêrin û şer kirin dema ev tişt civakê dît
جواك زاني بو هجر البي فكري ريبرابو شو أنجي فكري ريبرابو شخورة كرا أساس وآزادية جواكا خو وآزادية جنب دست خو وبينه شخو ما دست بكش دقو جواكا إزدي نا جواكا وسا وقاس قرتي بو نا جواكا وقاس هوف بو کو جنه هاو قاسکیم ببینم شخوان هات بچی جهن مين هادي بيروس ري ورسمين مين هادي بيروس جن بالريبة دبا يعني بمبيجن بدميرة بباندورة مبيجن منطقة مثلا نتوين كتنا ناف جواكا يزدي مجبور بو كخوب باريزي قرتيما وجن دمال دهشت لما بفي وسيلة فكري ريبر أبو جنجي خو آزاد كير جنجي رابوش بو جواكا خو تكوشين كير جبو غالي خو تكوشين كير جبو ناسناما خو تكوشين كير وحتى نهاجي بفكري ريبر أبو هم بيجن كارو خوات تتماشاندن بەلی ئەمل بەردە پرسیارێکی بکەین بێباژوویە ئاشتی و جیڤاکە دموکراتیک ڕێبەر ئاپۆ ڕۆل دا ژنان هون بێ چاوا دەگرن دەست بلش خو يعني اف تقريبا سالك بيتر سرن درباز بو جواكا اشتو ام بيجن ديمقراطيك ياكو بانغا اشتو جواكا ديمقراطيك ياكو ريبر ابو دايدس بيكرين ريبر ابو دي ساجل وردا رولا هري گيرنگ رولا هري باري هري گران ده سر مليجني گوهگرجن تاكوشنا في بكاوي كارباكو بسر بيخم ام كارم بيجن يعني يعني مرما ريبرابو جوي او بو كو دايك جن يا هري زيدا كارا جبو جواكي جبو بيشاروجي بفكرة نيرنين اساس بكرة تاكوشين بكا جبوه كي رولا هري جيرين دا سجني يعني اف هجر اف بيجن بانك بسر بكوا ويدي همون نتو همو ام بيجن جوا كاربن بهبدو رجيان بكن وجيانا آزاد آوا بي بەلێ نۆژین ئێزیدی تەکۆشینە ژبەر ئازادیە فیزیکە ڕێبەر ئاپۆ بەردەوام دەکە هون بێ تەکۆشینە چاوا دەدۆمینێ بلش خو ما دسبكش دقو يعني ام بيجن جي فرماني حيا روجا ايرو بشتكو فكري ريبرا بدنا جوا كا يزدي دبلا بوي جوی روژه حیا روژه ایرو جبا آزادی ریبرا پای فیزیکی تکوشین تیتا کرن هم بیجن چالاکی داخویانی مش بانک کو بیجن گل دکا همو سر اساسی کو هگر ریبرا پو فیزیکی آزاد با افشاره کن ها لروشلاتا ناوین دقاوما ایدیوی بداوی ببا و هر گلک لسر آخا خواه شیم ببا جبو خواه تاكوشين بقى يعني يكو ام بيجن سببا كوري برا بوش برهاتي قرتنجي حياة رجاي روجي نسببا كوسا او قاسكو هو قصالة ام بيجن دزندهن دب ميناجي جبو ما في قلي كورت قلي زدي ام بيجن هات ام بيجن قرتن جبو كيجي نهار راستي جي دویکو ام بیجن مافی گلی کرد بدست مثلا دست خواه بینن جواگا کرد جبو آزادی ریبرا پو فیزیکی اف ام بیجن بو چند سالش روژا کو ریبرا پو هاتی گردن حتی روژا ایرو ام بیجن سر پیانا و تکوشین دکن و چه بچالکی چه بعالین سیاسی ام بیجن چه بمافی ام بیجنی هیویه را چه بدولتان را همو سر اساسی کو ريبرا بو فيزيكي آزاد بم ام جي وكا ازدي بشتكو ما ام جي فرماني خلاص بين ما جي وكا اركا هري ام بيجن بنجي سر ملي خوديت و جبو ريبرا بو فيزيكي آزاد با ام تاكوشين بكن ام دنگي خو بگهنين جهاني هم بكي جبري يكو 2014 شاگردن خو به جواكا ازدي وشاندين ريبرا بو بوم جبو كيجي يعني ريبركي وكا ريبرابو ريبركي قالي ام بيجن قالي بندست قالكي كو مثلا بيجن ريبركي كو هر قالكي كو ام بيجن خوا مثلا كيم دبينان ده بيبا ريبرابو دستك ديتي وجبوان تاكوشين دكم جبو كيجي اركاد كبسر لما هموا جيكو ام جبو آزادي ريبرابو يا فيزيكي تاكوشين بكن اشخوام او چند سال بون
نهفدیته نجی نامه نجی پیامک جبا ریبراپو ندهات ندهیلان کو معلومات بچه سردانه نجی ام بیجن محامیوان بچن سردانه اف رغمی هاو قاس او بجی لما گلی کرد و گلی ازدی جه تکوشینا خودانه هاتن و هم تم تکوشین کرن جبو آزادیا ریبراپو فزگی ام بیجن سالک بترم دیمنین ریبراپو پیامین وی نامین وی دیمنین وی دنگ fotoğrafı duy derketin ve hezaka gelek yamazın dama geçti em bejin civaka izdi u geli kurd u hamu gelin bedestin ku em bejin azadiya xo be azadiya rebarapo fiziki redbinin rastî jî êdî gelek gav hatin avêtin ji aliyê reberapo ji aliyê civakê ve ku êdî reberapo fizikî azad bibe hemam ku bêjin bi fesexkirina pegekê re hem jî bi silahdanînê re hem jî bi gerîla ji çiyê dayîn ev meselên bêjin ev hemû gav hatin avêtin lema ji aliyên bêjin dewletê ve ji aliyê em bêjin dewletên navnetewî ve ti peyam an jî bêjin gav nehatin avêtin ji bo wekê jî em heta bêjin vê deqîqê di bêjin tekoşîna xwe de di banka xwe de em bêjin israrin çim bi çalakiya bê çim bêjin bi aliyên siyasî re bê em çi bêjin bê van em bêjin hêzên ku em bêjin heyî re bê em tekoşîn dikin ku rêberapo fizikî azad bibe yani rêberapo dibêje azadiya min bi azadiya gel re ye em jî dibêjin azadiya me bi azadiya rêberapo re ye ev şerê ku niha rojhilata navîn tê temeşandin ev şerê ku di Sûrî de hat temeşandin em bêjin hemû jî çareserkirina wê em bêjin bê azadiya rêberapo fizikî re ye ji xwe gelek peyamên rêberapo dibêjin di vê demê de hatin hem ji bo xwe rêvebirinê hem jî bo civaka aştî û demokratîk hem jî em bêjin ji bo îndîmaca ku di nava em bêjin hêzên bêjin Qesedê û Sûrî de çêbê hem di Iraqê jî de em bêjin Şingal ku di Iraqê de em bêjin rêveberiya xweserhet tişt bê te dikin ev hemû bi em bêjin banga rêberapo tê temeşandin tê te em bêjin çareserkirin rastî jî taybet jî weke jinên êzidî em erkeke gelekê mezin ser milê xwe dibînin ku çiş me bête xwestin ji bo azadiya rêberapo fizikî hem jî bo ku em rêberapo fizikî azad bikin û êdî ev em bêjin şerê ku hayî bête sekinandin û êdî mafê gelê Kurd gelê êzidî bête dayîn em israrin ku ev hemû wê bi azadiya rêberapo fizikî were pêkanî ji xwe ji fermanê heta roja îro ev tekoşîn berdewam e wên berdewamtir jî be û çi erka bikeve ser milê me weke jinên êzidî weke civaka êzidî em ê pêk bînin Belê nûjîn herî dawî jî ji bo roja 4 Nîsanê peyama we çi ye wek rojnamevan di nav civaka êzidî de Belê ji xwe yanî her sal em bêjin jê destpêka ku min dikevin meha çarde ji xwe meha çar giştî diba civaka me êzidî pîroz tê te dîtin em dibêjin avabûna gerdûnê ye yanî ji bo wekê jî ji xwe rojbûna rêberapo jî dikeve meha çarde 4 Nîsanê em gelekê pîroz dibînin em gelekê rês didine vê rojê gelek meane didin vê rojê ji xwe rêberapo her tim jî em bêjin dibêje heger win xwazibin roja 4 Nîsanê tiştekê bikin dara biçînin em jî dibêjin her sal weka jinên êzidî weka civaka êzidî bi wesilaya vê rojê em dara diçînin banga me ji hemû gelê êzidî re heye ji hemû civaka êzidî re heye em bêjin ji jinên êzidî re heye ku çawa ku em bêjin em roja çarşema Nîsanê li ba xwe giring dibînin pîroz dibînin em vê rojê jî wisa pîroz bînin ji ber ku heger ne ji rêberapo ba em bêjin civaka êzidî ji wê qetil amî xelas nedibû wê civaka êzidî nikarî be heya niha dîsa vegere ser cihwarê xwe malên xwe de jiyan bike seraxa xwe jiyan bike ji bo wekê jî em vê rojê gelekê pîroz dibînin em gelek meane dinê tê ez û bi xwe şexsen demam fikrê rêberapo nas kirî
زانەبوونا me pêşter ket min xwe hîs kir ku ez karim êdî ne tenê wek jineka malê bim ez karim ji bo civaka xwe ji bo gelê xwe ji bo jina hîn zêdetir karûxebat bikim tekoşîn bikim ji xwe ê ku em bêjin bixwazime ku êdî xwe ji vê tengbûna em bêjin di nav civakê de derê xwe ji vê em bêjin civak niha heta niha jî hinek em bêjin eşîrên ku di nav civaka êzîdî de hîn weke beriya fermanê difikirin hîn dibêjin jin ya malê ye jinkê naje ji mal derkeve jin nabe ku em bêjin vî karî bike carna jî dema kamîrê hil dikirin em çi kar dikin şoq dimînim jin çawa jin vî karî dikin an ji dema jinek behsa siyasetê bike dibêjin jin û siyaset ji hev dû dirin yanî ez karim bêjim ev tiştekî şaş e ji ber ku dema me fikrê rêberap û xwendî û dema me xwe jî xwe di nav de dîtî me fêm kir ku çi qas jin kare tekoşîn bike jin kare rabê ser xwe jin kare ku ji bo azadiya xwe û civaka xwe her tiştî bi dest xwe vebîne roja 4 Nîsanê em gelek mehna didin tê ji ber ku ez weke şexsek bibûneya em bêjin 4 Nîsanê bi roja avvejînê em karin em bêjin ji xwe tête pênasekirin em bêjin yanî serokekî weke serok apû hate dinyayê û rêl pêş çiya çareseriya jinê û azadiya jinê û hemû civakê jî vekir ji bo wekê jî ez gelek mehna dibînim ez gelek pîroz dibînim û her sal jî di Şingalê de bi wesîlaya wê rojê dar têne çandin ji xwe ev xwesteka rêberap bû û ev roj weke rojeke herî pîroz tête em bêjin pîrozkirin şahê tête çêkirin gel li hevdû kom dibe wek roja vejînê tête pênasekirin bang hemû hemû gelê êzidî û hemû gela re heye ku vê rojê êdî hîn meselen dara biçînin di hemû em bêjin ciha dara biçînin keskayî xwezayî bêjin zêde bikin û xwe di nava vê roj de bînin û em ê bêjin her tim jî bêjin divê azadiya rêberap û fîzîkî pêk were yanî çareseriya şerê heyî çareseriya nakokên heyî bi azadiya rêberap û fîzîkî re بەڵێم سپاس دەکەن ji bo nirxandinên te belê guhdarên hêja bi vî awayî nîqaş bêhnojîn êzîdî re hatin kirin bi vî awayî em gihandawiye bernamê xwe te bernamekî dî bimîne nav xweşiya le bixwetir